Om Swastiastu. Rahajang semeng idedane sane wangyang titiang, pamekasnyane alit-alite sane tresna asihin titiang. Titiang ninyoman Yuliawati pinaka penyuluh basa Bali sane poleh amongan ring desa Dangin Puri Kelot Kecamatan Denpasar Timur. Rainane mangkin titiang jagi ngiringang alit-alite melajah aksara Bali ngeninin indek pengangge suara lan aksara suara durus piar sayang. Tatujon pepelajahan rainane mangkin inggih punika mangda alit-alite uning pitegas pengangge suara miwa aksara suara. Pengangge suara inggih punika silih tunggil pengangge aksara Bali sane kaanggen ngicainin suara utawi vokal ring aksara wianjana utawi konsonan. Pengangge suara kakepa dados nenem soroh inggih punika taleng tedong mesuara u, ulu mesuara i, suku mesuara u, pepet mesuara e sekadiring kedis, tedong mesuara a, miwah taleng mesuara e sekadi ring sel. Wenten tata cara ngangge pengangge suara rikala alit-alite nyurat aksara Bali. Saneka pertama sapuniki tata cara nganggen ulu sane masuara i. Sane kaping kalih sapuniki tata cara nganggen suku sane masuara u. Kaping 3 sapuniki tata cara nganggen taleng sane masuara e sekadi ring seler. Sane kaping 4 sapuniki tata cara nganggen taleng tedong sane masuara o. Sane kaping 5 tata cara nganggen pepet sane masuara e sekadi ring kedis. Wenten kekalih catetan rikala nganggen pengangge suara pepet puniki. Sanika pertama aksara re nenten dados medaging pepet kagentosen antuk rerepo. Sane kaping kalih aksara le nenten dados keni pepet kagentosen antuk lelenge. Sane kaping umpur sapuniki tata cara nganggen tedong sane masuara a. Contoh sesuratan aksara Bali sane sampun mendaging pengangge suara. Upami tali, batu, sabung, kopi, sate, memeri miwah legu. Wenten taler contoh lengkara sane sampun mendaging pengangge suara. Minekadi imeme meli baju utawi bapa maroko di pasisi. Aksara suara presida kebaos pinaka huruf vokal ring aksara Bali wenten kakepa dados kalih pahan. Inggih punika vokal asli miwah vokal wisarga. Vokal asli ketah kaanggen nyurat kruna sane mawit saking basa Kawi utawi Sansekerta, yening vokal wisarga ketah kaanggen nyurat basa Bali lumrah. Soroh aksara suara. Aksara suara sane ngranjing ring aksara swalelita kakepah dados limang soroh. Inggih punika akara, ukara, ukara, ikara, miwah ekara. Contoh sesuratan aksara suara sane ngranjing ring aksara swalelita tur kaanggen rikala nyurat basa Kawi utawi Sansekerta. Rikala nyurat Om, Arjuna, Indra, Umanis, miwah Eka.
wisarga inggih punika vokal biasa sane mawit saking wisarga ketah kaanggen nyurat basa Bali lumrah. Contoh sesuratan krama sane ngangge aksara swara rikala nyurat basa Bali lumrah patah sekadi sane kaaturang iwawu ring pengangge swara. Asapunika taler contoh sesuratan lengkara sane mendaging aksara swara rikala nyurat basa Bali lumrah. Inggih wonten kadiasa punika papelajahan rainene mangkin yening wenten atur titiang sane iwang titiang ngelungsur agung rena pengampura. Puputang titiang antuk parama santi. Om santi santi santi. Om.